Ngoncedo ukuthi ubani yini lapha eMpilo? Mina Mr. Phineas Sithole, ngingu-Principal Nursing Officer, umkhulu wamanesi obona lokwelatshwa kwabantu. So lesi senzakalo namhlanje ngiyakubonga kakhulu iDumisani International ngoba ngomnyaka ka-2015 iwodi yona leliyibona yayingalalutho. Floors kwakungani sokulamagodi kungayena, kodwa uDumisani wasebuya yena wathi ulesifiso sokuthi ayirenovate iwodi le lakanye, wakwanisa ukulungisa ama-floors, ukurepair amawindi, ama-toilets, wabe seyipenda wafaka lamakhetheni kwaba kuhle njengoba libona kunje. Namhlanje 5 years later he has come back again, wasebuya kathesi-ke usesidingele imbheda eyiyo vele ibisikhathaza ukuthi sibe nayo lapha. Wasesiphathela-ke imbheda, and imbheda le khona ingohlobo oluphezulu ngoba isebenzisa amagetsi ukuthi iphakame, ibisebenzisa futhi imanyuwali ukuthi nxa upompa iyabe ikhwela-ke ukuyafika lapho ufuna khona, ukwenza ukuthi izisebenzi zisebenze zikhululekile and kube lula kibo kakhulu. So ngalokho-ke ngiyathanda ukubonga kakhulu iDumisani International, lo Ezra lo onguye obameleyo namhlanje lapha, kube yinto enkulu. Njalo sibonga ukuthi uResident Minister uthume umuntu ozamela ukwenza into le esiyenze namhlanje ithole lokhu efanele ikuthole khona, isezingeni eliphezulu, ngingatsho njalo. Ngiyabonga kakhulu.